Handu ha gukira gukama na gutungata ng'ombe ciake, Millicent Warigia muikari wa itura ria Tharua atungitwo ni kimako gya gukora ng'ombe ici iri miruruma kiugo. Hitirira okire miruthi iraria ng'ombe ithatu ndegwa igire na ng'ombe imwe ya gukamwo irae na ihu kinya mwana ucio iraria. Tirita ria mbere nyamu cia githaka ihithukiire mahiu guku Tharua, aikari makiuga hindi ciothe ni mahuraga riboti kuri ruhonge rwa nyamu cia githaka KWS, no gutire uteithio munene monaga. Na hiyo wanyama wamekuwa imetusumbua sana. Ilikuwa imeanza na shui, mara inakula mbuzi, imekula mara mingi, na bayo fisi karudi tena. Sasa ikawa sasa ni simba, na simba hapo bandi yetu alikula ng'ombe mara kadhaa, na akaweka majuzi kama siku 3 hivi imepita, imeweka jeraha, na tukajaribu tukang'ang'ana usiku tukaokoa. Andu ake WS ni mokire mauga no mateithie na matawa, na riu matawa ri hari hitire ndingikuwa ni ng'aragu ikionaga hari arahuneire no nginya ihinge maitho na igire ngi majira matigikara guku ati nigetha magire iria hitirio katono matirio katha cigana no marahire matawa macio te mamurikage guku ndona hati na security na nigaire muno maja niguire fomu ya kurihwo mbeca iria thiete hathara ya guku. Aikari a guku riu mari na haho miruthi ino yahota gucoka na kuhithukira mahiu makiria kuona kuri na uhotekeku ihithanitie oro kundu gukuhi. Na wanyama wajaondoka, wako hapa karibu kwa hii msituni hapa chini, wako hapo. Tulifuata nyayo kutoka asubuhi mpaka saa hii, wamejivisha mahali msituni ambayo mahali utaweza kupita, na wako hapo ndani wajaenda. Kwa hivyo usiku ya leo wanasa rudi hata, sababu mara mingi tunatoa wanarudi masaa ingine tena masaa usiku. Kama tayari wamesha kula hii, nafikiri hawataenda mbali sasa, mpaka itabidi KWS washughulikie watoe ndio wataondoka area hii. Gucanio cia andu na nyamu cia githaka guku kaunti ya Laikipia ti rugano rugeni, aikari makiorota KWS ni kwaga kugathika mitaratara mirumu ya gutigirira nyamu ici tirakora andu cikaro-ini ciao. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.